Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akarere k'ibiyaga bigari, Afrika y'Iburasirazuba, imigabane yose itanu igize isi dutuye. Mwese ndabifuriza ibihe byiza, ndizera neza ko namwe mudahwema kubana natwe mudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ikaze mu makuru yacu. Reka duhere mu gihugu cya Tanzania. Haravanye inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ivuga yuko umuryango wa Emmy Mutayoberwa n'abana be babiri b'abakobwa, Daniela Mutayoberwa na Damita Mutayoberwa, bikekwa ko bicwe n'umukozi wabo wo mu rugo Shadrack Kapanga, washyinguwe mu irimbi rya Kondo ahitwa Mbezi Beach mu mujyi wa Dar es Salaam kuri wa 14 Kamena 2021 mu ndirimbo z'agahinda gusa. Byara amarira, byara akababaro, byari agahinda gusa. Polisi ya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam ivuga ko yataye muri yombi umusore w'imyaka 34 witwa Shadrack Kapanga, imukekaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Aba rero uko ari batatu basanzwe mu nzu yabo iri ahitwa Masaki mu mujyi wa Dar, bapfuye bisa nkaho bakubiswe ibintu ku mitwe yabo bidacyaye, byatumye bava amaraso menshi cyane kugeza bashizemo umwuka. Polisi nkuko Miradayo ibitangaza ivuga ko iperereza ry'ibanze ryerekana ko Kapanga Shadrack yaba yarishe uyu muryango kuko bamutonganyaga buri kanya. Umwe mu bayobozi wa polisi muri Dar witwa Muriro Jumaine yabwiye Radio 1 ko ubwicanyi bwabaye ku itariki ya 9 Kamena 2021 ni mu gihugu cya Tanzania. Uyu muryango rero ukaba warasezeho ku munsi w'ejo mu irimbi rya Kondo ahitwa Mbezi Beach mu mujyi wa Dar es Salaam, ni ku itariki ya 14 Kamena 2021 mu ndirimbo z'agahinda. Abantu barira bababaye bashavuye kubwo kubura uyu muryango wose. Umuryango wa Emmy Mutayoberwa n'abana be bagera kuri babiri b'abakobwa, Daniela Mutayoberwa na Damita Mutayoberwa, bose bakaba rero bikekwa ko bicwe n'umukozi wabo wabakoraga akazi ka buri munsi witwa Shadrack Kapanga. Bikavuga ko rero yaje guhita atoroka ariko aza gutabwa muri yombi na polisi muri iki gihugu cya Tanzania. Amakuru akavuga yuko ashobora kuba yarabishe kubera yuko ngo bamutunganyaga buri kanya. Murabe mwumva rero ababyeyi ndetse n'imiryango itandukanye, ku bakozi mukoresha mujye mwitonda cyane kubabwira nabi kuko bishobora guteza ikindi kibazo runaka. Mu yandi makuru, u Rwanda ruherutse kugena Professeur Shyaka Anastase kuba ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Polonye. Ariko reka turebere hamwe ibyo twamenya ku mubano w'u Rwanda, ubufatanye bw'u Rwanda na Polonye, igihugu gishya u Rwanda ruherutse gufunguramo ambasade. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 12 Kamena 2021 yagenye ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye aba uwa mbere uzaba afite icyicaro muri icyo gihugu nyuma y'imyaka myinshi cyane yari ishize uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu aba afite icyicaro ahandi. Na ambasade ya 40 u Rwanda rugize mu mahanga zivuye kuri 34 rwari rufite muri 2017 na 39 rwari rufite muri 2020. Polonye ni kimwe mu bihugu biteye imbere byo ku mugabane w'Uburayi, gifite umutungo mbumbe ungana na miliyari ibihumbi 595 by'amadolari y'Amerika, ndetse nibura ku mwaka umuturage wacyo yinjiza ibihumbi 15 by'amadolari y'Amerika. Gituwe na miliyoni 37, ni icya 9 kinini mu byo ku mugabane w'Uburayi, ni icya kabiri ku isi mu bihugu byagize itegeko nshinga ryanditse mbere, kuko byabaye mu mwaka w'1991 cyuborwa na Andrzej Duda guhera muri 2015, ndetse umurwa mukuru wacyo ni Warsaw. Professeur Shyaka Anastase waruherutse gusimbuzwa ku buyobozi bwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu niwe wahawe kuba ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu. Yashimiye Perezida Paul Kagame yamuhaye imirimo mishya yo guhagararira u Rwanda muri iki gihugu cyo mu Burayi bwo hagati. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter yagize ati, niteguye gutumika, ati ngatebuka ntategwa mu nkiko iyo ngo duhamye ubudasa bw'u Rwanda igitego cyacu. Uyu mugabo wahawe inshingano zo guhagararira u Rwanda muri Polonye n'umwe mu babaye igihe kinini muri iki gihugu, dore ko amashuri ye ya kaminuza kugeza ku cyiciro gihanitse cya PhD ariho yayize. Professeur Shyaka Anastase yizeyo icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga ryifashishwa mu binyabutabire, icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubucuruzi, ndetse n'icyiciro gihanitse cya kaminuza PhD mu bumenyi bwa politike. Uretse kuba Professeur Shyaka yarize mu gihugu cya Polonye, hari amakuru igihe ifite avuga ko umugore we bafitanye abana bagera kuri 3 afite inkomoko muri Polonye.
Pologne ariko ubu bakaba babana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye umubano. U Rwanda na Pologne bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku bufatanye mu bucuruzi, kuko nko muri na 16 itsinda ry'abashoramari bahagarariye ibigo 10 byo muri Pologne bikora mu bijyanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi, ikoranabuhanga, ubuvuzi n'iby'imiti, ndetse n'abatanga serivisi zo kwakira abantu bagira uruzinduko mu Rwanda. N'uruzinduko rwabaye nyuma y'amasezerano urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rwasinyanye n'ubwo muri Pologne 2014, aho bumvikanye bufatanye mu guhanahana amakuru ajyanye n'ubucuruzi, gusangizanya ubunararibonye ndetse n'amahirwe y'ubucuruzi mu bihugu byombi. Muri urwo ruzinduko abashoramari bo muri Pologne beretswe inzira y'iterambere u Rwanda rwahisemo ndetse n'amahirwe ahari bashobora gushoramo imari n'uburyo igihugu cyorohereza abashoramari baturutse mu bihugu by'amahanga. Nyuma y'imyaka mike muri Kamena 2018 abashoramari bo muri Pologne batangiye umushinga w'uruganda rwa Luna Smeta Limited rukorera imirimo yo gutunganya gasegereti i Karuruma mu karere ka Gasabo. Ni rwo ruganda rwa mbere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba rufite ubushobozi bwo gushongesha rukanatunganya gasegereti mu gihe imyaka yashize yacukurwaga ikajya gutunganyirizwa mu mahanga. Kuri ubu uruganda rutanga imirimo ku banyarwanda barenga 100, rugakorana n'amakoperative afite ibirombe bicukura gasegereti, ndetse rukaba rufite abahanga baturutse muri Pologne bafasha mu gutunganya gasegereti. Mu myaka ya 2017 Ambassador Igor Cesar wari uhagarariye u Rwanda mu bihugu birimo Pologne yagiranye ibiganiro na perezida w'icyo gihugu Andrzej Duda, aho yamusabye ko ibiganiro ku mishinga y'amasezerano ari hagati y'ibihugu byombi yakwihutishwa. Mu byo Ambassador Igor yasabye ni ibiganiro ku mishinga y'amasezerano yo gukuraho isoreshwa ry'ibicuruzwa ku mpande ebyiri, double taxation, nayo guteza imbere ndetse no kubungabunga ishoramari, promotion and protection of investment. Umwaka ukurikiyeho 2018 wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pologne witwa Jacek Spotovich yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Icyo gihe ibihugu byombi byaganiriye ku bufatanye mu bijyanye n'umutekano no kugarura amahoro ku isi, ubuhinzi nk'urwego Pologne ifitemo ubunararibonye n'ibindi. Kuva ku itariki ya 11 Gicurasi 2021 minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yagiriye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Pologne, aho yakiriwe na mugenzi w'icyo gihugu witwa Zbigniew Lau. Minisitiri Zbigniew Lau akaba yaravuze ko uruzinduko rwa minisitiri Biruta ari ingenzi cyane mu gushimangira umubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane ko uko basinyanye amasezerano atandukanye. Yagize ati ubufatanye bwacu buri gutera imbere mu nzego zitandukanye. Ibi byagaragaje ko hari n'ibindi bishoboka. Tumara amasezerano 3 twasinyanye uyu munsi n'inama zitandukanye intumwa z'u Rwanda zagiranye n'ibigo n'inganda zacu muri Pologne mu gushyira mu bikorwa imishinga ibyara inyungu ku isoko ryo mu Rwanda. Icyo gihe kandi minisitiri Rao yavuze ko umubano w'ibihugu byombi uri kugana ahashimishije cyane ko abanyeshuri benshi bo mu Rwanda bari guhitamo kujya kwiga muri icyo gihugu cya Pologne, aho kuva hagati ya 2018 na 2020 barenga 1000 bari bamaze kujya kwiga muri kaminuza zo muri icyo gihugu, zaba iza leta n'izigenga. Minisitiri Biruta yahavuye impande zombi z'icyanya amasezerano 3 arimo ay'ubufatanye mu rwego rw'uburezi, ubufatanye mu rwego rw'umutekano by'umwihariko mu kurwanya ibyaha bikorerwa kuri internet. Ibihugu byombi kandi byasinye amasezerano ashyiraho uburyo bw'ibiganiro bwa politike bizajya bikorwa binyuze muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu byombi. Minisitiri Dr Vincent Biruta na mugenzi we kandi bemeranyije guteza imbere umubano w'ibihugu byombi hibandwa ku bikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari, cyane cyane mu nzego zishinzwe guhanga udushya. Muri urwo ruzinduko kandi Minisitiri Biruta n'intumwa bari bagiranye ibiganiro n'abayobozi b'ibigo birimo ibyo muri Mozovia na Upper Silesia. Icyo gihe kandi ngo ibigo bitanga serivisi z'ikoranabuhanga muri Pologne byagaragaje inyota yo kuza ku isoko ryo mu Rwanda nyuma yo gusobanurirwa uko u Rwanda rworohereza abashoramari ndetse n'uburyo rufite internet igera hafi ya hose mu gihugu. Pologne ni kimwe mu bihugu bifite urwego rw'uburezi rwubatswe neza mu myaka ishize, ndetse kiri mu bihugu bifite uburezi buteye imbere cyane mu Burayi. Iki gihugu kiri mu byohereza abanyeshuri benshi muri za kaminuza. Uburezi bwihariye 1% by'umusaruro mbumbe w'igihugu buza ku mwanya wa 5 mu Burayi n'ubwa 11 ku isi hose. Kugeza uyu munsi binyuze mu bafite imishinga ifasha abanyeshuri kubona za kaminuza zo mu mahanga bigamo muri Pologne, hajya kwigayo nibura abanyarwanda 300 buri mwaka. Umwe mu barangije muri Wyszynska Szkoła Bankowa mu mujyi wa Poznan muri Pologne 2019 bw'ikimakuru cy'akadomo ko uburezi bwo muri icyo gihugu buri ku rwego rwo hejuru kandi abanyarwanda bakunze kugirirayo amahirwe. Ati urumva kwiga hariya uri umunyarwanda biba bifite icyo bivuze. Icyambere n'ubwo burezi uhavana
ariko hari n'uburyo usanga abanyarwanda baba bafashwe neza ati hariya ku buryo waba ushaka nko gukora imenyerezamwuga. Yakomeje agira ati byorohera n'abanyarwanda kubona akazi cyane cyane ku banyeshuri baba batiga amasaha yose ku munsi, ati nkanjye nigaga nimugoroba ku manywa nkajya mu kazi kandi wasangaga biba byoroshye ndetse kandi bigafasha kurangiza amasomo